Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusatas in kini kilong kimat bukonsan jong ka khubor Bukha Menteri Gatangat ki Kamboding jong ka sarkar pedeng URK Singh ya ki jinla bakin penonkan ya ka pisa bara ai hapok ki skim ba pher kenang ban kenjo sekathong jong ka jimpin biang boarding electric sebaro ki thlui haduk bakun jong munta kasnem ya kandu chairman jong Prasar Bharati UA Surya Prakash ya Menteri Rangba ka Assam banyak keran halor kimat babun But room quarter final ka Sweden but ka England ha ka jinla ka FIFA World Cup ha Russia. Menteri Bapak Gatangat ki Kamboding jong ka sarkar pedeng URK Singh ning kasni ula betha ya baro ki jilla bakin pendenkan ya kapisa bala ai hapok ki skim ba pher kenam anna ban kenjo sekathong jong ka jimpin biang ya ka boarding electric sabaro ki thluying ha ka bakun jong munta kasem Habakran ha ka jinalang jong ki Menteri Jilla but Union Territory Bapak Gatangat Power and Renewable Energy kabialong Hashimna Menteri Ulaong baka sarkar pedeng kalamang ya kapisa na kabunta ka scheme ba pher kentup ya ka Integrated Power Development Scheme but ka Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana Chairman jong ka Prasar Bharati UA Surya Prakash UA kendo ya Menteri Rangba jong ka Assam Usabananda Sonowal ha Guwahati hinin kasni ha ka ba ula pintip ya chairman ba ka FM transmitter na kabunta ka All India Radio Guwahati kan stang trekam nado unailu munta kasin Usonawal ulaban badai ban kampen bhaya ka rukon trekam jong ka Doordarshan kanang bakan na banyaringkat bat kibai ki private channel Chairman jong ka Prasar Bharati ha ka jinalang bat ki head officer una banbha halo ka jimpin trekam ni ki scheme ki bedai bat ka bha ka miat ki balwandra do Menteri Rangba do Ula ong baka Doordarshan ka don ka benta ha ka ban penpriang kubor sapang ka thain sa telang mi sabaro ka bai kari bat ula banjo ru halo ka jimpin kam ni ki kor digital Ula kentu ru ya ka bakan je de ka school ha ka ban sedang ya ka jinalap sapang ka jinle khoi le suba Chairman A Surya Prakash unwan jung ru e ka shillong munta kasi but on shim benta ha ka jinlang jung kinong tre jung All India Radio but Doordarshan Kendra but on ya kentu ru ya Menteri Rangba jung ka Meghalaya CEO jong ka Niti Ayog u Amitabh Kant hingin kasni uong baka Niti Ayog katray na kabuntaban kantil arsya ya kajinyo jong kinunrap kat hadu kasnam alhajar alpuar habakren bat kila putar kubor halor kikam baka Niti Ayog kalale haki saus ngam baladem u Kant uong baka Niti Ayog kalabo dangshan ya ka Technical Support Unit na kabunta ka Poshan Abhiyan bat kalapulai ru ya ka Water Management Index Ukant ulaong ru bakani ka kam kalayat bha lingba ka atal tinkering labs bat ka Niti Ayog ka bothong banbo laiphaw hajar tali ki atal lab kat hagasnem alhajar alpawar habakran ha ka jinglang Vice Chairman ka Niti Ayog Rajiv Kumar ulapin paw ka jigsnuskem bakani kalaban ki sa kapra haduk henday na kasispa hagasnem banwan Menteri Bapak Gatangat Skill Development and Entrepreneurship jong ka sarkar pedeng Udhananda Pradhan but Menteri Gatangat Social Justice and Empowerment Uthawa Chan Gelot hingin kasni kila play ya ka National Workshop halor ka pang ka jingkantil ya ka samt na kabunta ki priyo badon jinduna hakid khotni habakran ha ka jinglang upradhan uong lada ka ri ka kwa ban kenjo sekathong ban penbha ya ka jingim jong ki priyo ha ka imlang salang ki priyo hi ki dai ban te song ya ka jingedai paramaki bat ban kian na ki jingsno bupun ya pher Nakalang ukialat pat uong baka sarkar kalashim bon kilat hakaban kentil ya kejingim jum kibriyo kibadan jingduna hakid khotmet bat ka sarkar pedengru long baka access India camping ka aipisa ya ka sarkar jala bakin thal ya ki yempat ba kisurok bat kiwede kijingdon kam kani kadai ka All India Radio Shillong kabuan lam shapi ya ka kubor Kabor Penyat District, West Garo Hills, Meghalaya, kala
pet besar banyak bah halor ki dok kha balate hanakan bazar supermarket bat kabul bazar bat kunjuru halor ki dor ki morjung ki marba mardi hakabe de bat kene lathong yak extra assistant commissioner tura kaliza ke marak lambat kinung trejung katnat supply food inspector legal metrology but assistant commissioner ka food safety bakin penlong ke jinglet pet hakikat to kan ni kijaka hadeng belayo ki jung ujor ni ki bre jung kathang ke balakan no bakin no de jingde hakini ki yo ki de ye ki mar ki bumbha kamtam ki marbam kum ka do kha bat ki wei kat kum ki jing thu jung assistant commissioner of food safety tura laong baya ki nang na jung ki do kha bat ki chun la pha sa ka food analyst jung ka sarkar Assam bat Meghalaya ka state public health laboratory Guwahati Hakajila ka football world cup arhaja khat pra bala penong Russia ka Sweden bat ka England kilayok bandrung sa ka quarter final hadin bikilayok ban penlem ikikan honi lek ka persya jungki hakane kecil saat bandra ekonom ladu football world cup arhaja khat pra kinang kesan jung ka Sweden kilakang thi da jinkmen habakari jungki kilayok ban penlem di ka Switzerland da shigol lemot hakajil kun pre quarter final yak bala penlong hakasorba St Petersburg stadium hinin kamin ke Sweden kilayok ban tap ka gol banungkong persya ke Switzerland kabala penni lun bat bor deng ba jingpen ki jar jung ngi lek ka ba sakmat jungka Forsberg hakaminit ke bahandre phondre jungka kalami Forsberg ula tap ikan ka gol habolojo ban kenjat teng ya ka bol persya yo mong up gol jung ke Switzerland Hangrai ka bol kalitan ko ya ka kijat umang lek ka jung Switzerland bat rung sapo gol klam da poi perkan hakani ka jing kun ba mare rangkat bor ke Sweden kala janyo ban kenjap penalty shua ban kut ke kelamit habong ngi lek ka jung Switzerland ula kinyat ngi lek ka Sweden shua bu unjam sapo jung ke penalty box referee uba umsin masong tikanai kini ke jing batla ula hap ban pet ni ki kor ki bor computer instant replay ban tikanai kani ndaw la tiknai kini ke jing bakla ula aino da ke jing kenjat indirect kick da ke jing kenjat penalty kumbala kini nanti kinong pet kai ke jing kenjat indirect kick do way ni kinong la kai ke Sweden kam shin seso ba ke jing la kai kala put no hadien ke jing ai portam salai minin da kini ke jing jap ke Sweden ta kayo bandrung sika ke dan quarter final hakawai pat ke jing la kai bala penlong Spartak stadium ke England kala penlem ke Colombia da saugul lalang da ke jing kenjat penalty hadien jong kini ke jing job pre quarter finals knockout ke Sweden bat ke England mentai kayo bandrung saka ke dan quarter finals ka kan honi la ka Switzerland bat ke Colombia kila hab anai paying no hadien bikila sha pendrem hakikan hon ya la ka jongki ke National Investigating Agency NIA kala nak panat sapong nak tengka kapisa lambat kaksiak nak yinsa jong director bermuswa ke jaka puli doktor ke balang komisi benta jong ke jing pensabut ya ke jing kersan pisa jong ya ke wai kesang rang balang sak keng bean ha Manipur unong aiktien ke NIA ning ke sni ula yutu bakane katanat kala kendra ya ke yinsa jong Shamul Singh ubalang muswa director jong ke Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences hakala sni play kum ke jing wat sebut halo ke jing kersan pisa bat jing shalang ya ke terele bat jing penbetai syaka seng rang kang leipak Communist Party Kasaka Assam kan sepenuh soalan ya ke Directorate of Historical and Antiquarian Studies bat ke Directorate of Museum layatu ke kubur sarkar hak jengang bat ke tenat higher education Menteri Rang Pak Assam Usabananda Sonowal ula patha ya ke tenat puli putih bakanya keren bat ke tenat culture bat bandro ya ke blueprint bat ru ban penbiang ya ke jindon kambaro na kementar kan ya ke kam kini ke jeng penuh soalan kan yarap ya baru al ke Directorate bakan pendenti ya ke rukun trekan kenang ban pensut ya kita ke bapuli bat penlong ke jingwat benia kenang ban pleru ya ke lat penyokam ensatai shipotli ke jaka puli haka baki nung tre jong ke karkhana kan ajing hikai ke samna puli komisi benta jong ke entrepreneurial resource program Laba kia kata masalah yang jungkip nak ke bedeng kelam hening kesni hak jing ipu iping bejing isyongkun kata masalah yang kebenar South Slidanter kalau pun no hening kesni hak nar ke bahayong pihak jawai dah kecing pengam yang kita buat mekirat hak ke bah menteri ketenak dona Dr. Jitendra Singh uladon lang kum ukongsan
Katu kani ka khubor kalakot na All India Radio Shillong sababan up iki khubor na Daily Station ki banwan sapi satang Shipangpor kani ka All India Radio Shillong